İştegenlerin barın getiren bu oldu. Хватит уже. Болтовной занимайтесь. Больше ничем не занимайтесь. Забор alınsın. Zabor alınsın. Banyo magazinde. Magazine geçtiğimiz salamatsız mı? Salmaz baba. Наконец-то rahmat sizlerce. Var mı? Alam bilemiyorum. Alam. Ne almasanızlar bilemiyorum. Так, mo'raki zaborda ala. Zabor, mana qaramla mashinalarni qo'yib qo'yapti, qarachi. Ha, mana. Qara, mo'larni olib qo'yish kerak, mo'larni bardig'ini. Qara mana. Mana. Qara, o'zi atayin yer qilyapti. O'zi kenedey yer ekan. Kunduzi qo'ysin, nochko ruxsat berib kerak bu yoqqacha. Так. И срочно лоток bilan trotuar. Лоток бар. Ava. Жоқ жерлерде. Mo zabordu, Orunbek, nazat. Arkarak şu bırakın. Arqaroq 2 metr. Narkodan заборда. Ava. Bugün gelip versem ben. Havaya kaçıyoruz, şunları alıp koyuyoruz. Ay. O'sha yerga cheyin, ava, lotok, men lotok jo'g'olib ketib tur, ko'rdingmi yoqda? Mana. Lotokda trotuarni onu olib turib, qachon znak turadi-ku. Bo'ldi, o'sha yerga cheyin. Onu срочно bugun bir 2 metr jilsa bo'lg'ida ekan, qara. O zavodun keragi yo'q, buna qara. 1-2 metr. 2 metr jildirib turib, mana zabor снести, lotok до конца qo'yib turib trotuar. Trotuarda, Bayshevich. Trotuarda cho'zbog'la, ma'qulmi? Sразу emesin qo'yib, badrum qo'yib, shag'il to'gib tegizlab qo'yavergila, papu emetib, kun sig'andan keyin asfalt qo'yib, jashaverasiz. Assalomu alaykum. Biz chiqdikdan mana bizni bir o'qib Biz ko'rib ketdik o'zi, ko'rdik bo'ldi. Salomasiz. Siz yazdingiz bile? Qanday, yaxshimi? Degenizden aldı. Ya. Sonra ben sizge girgenmін de bilesizler. Men o жерде айтқанмын да. Просто ал жерде түшүнүктүү болбой калды да. Биздин үйлөрдүн чек паспорттор бардығын алганбыз. Просто мынау жерибиздин документи жок. Аны салган кишиге бирөө карыз экен, ал алып бизге бербей жүрөт. 15 жыл. Мовиба. Биздин бардығыбыздын чек паспорттарыбыз бар. Жылдан бері деген. Ошол киши салган. Ал кишиге бирөөгө карыз экен, ошону берип койгон. Ал жерде стоянка маселеси. Bo'ldi, biz barib ko'rib chiqdik. Buna trotuar salib turgan bo'lib, bu jildirabыз. Аны da ko'rdik, аны ko'rdik. Zayrli жазсак, Bunu emetemiz. Күндүзү стоянкага уруксат беребиz, түнү паркинг запрет кылып знак коебуз. Так эмек айткыла жанагы апайымга. Тиги домдун жери жокпу? домдун жери жок, эч кандай. Буну бул жакта туратлар, булар кызыл китеби бар экен, алгыла деп алдырып туруп. Все, на контроль возьмите, мы доложите, что там. Акулу? Эме. Большой штеттик трансформатор боюнча. Aldığında yer var mı? Толкун, дастан. Биздин трансформаторубуз күйүп кетти, сонун эти будка бар да. Көргүлөчү ма? Бутканын ичине күйүп кетти. Анан биздин домдун сыртында көрдүңүз го, өзү пожара безопасность деген нече болду. Все, жарайт. Мен түшүндүм. Давайте мындай иретинен чечели, бүгүн Кудай кааласа 1-2 күн ичинде мына тротуардын арыңды чечип, мореки гостиницаны көрөлү, музамдуулугун тетияктагы эметебиз. Ачабыз Кудай кааласа. Ал жерде эски садик бар болчу. Gördük, аны da gördük. Boptu, жақсы тұрыңыздар. Ава, заборда аламыз. Так, Orunbek. Мына гостиница боюнча көрдің бі? Мына гостиница боюнча қара, тротуарда тұрады. Эмне үчүн бул салып алды? Документин карагыла. Макул бу? Муну анда эметип, ушу бир Sol жағынан тұратын қалады. Ава. Эми көрөбүз да муну кандай кылат. Bu нерабочий окшойт, а? Жоқ, бар, асты иштейт. Я. Асты иштейт. Сіз күтөбүз незаконно курулган, эмес керек да. Асты иштейт үстү. Мына. О жер то же самое, көрдүңөрбү? Мынаны так, бүгүн понедельник, вторник, среда. Четверг күнү тротуарын ачып беришибиз керек, жигиттер. Бүгін ертеменен бұл жаққа тұрған Абай көшесіне түсіп жатырмын. Мына жақтағы забор Алып эмете бергиле, макулбу? Заборду жакшына кайкылып, жалып эле чыксаңыз бунун ээси жок. Сатып алгандар жарым-жартылай болушу эле. Все болду, анда алса, тете көрүп бардак болуп калбайбы? Түйүнө чейин жапчытып коебуз. Катнага жаптырып, баннер билдирип, освещение коюп коюш керек. Либо бир что-нибудь придумать. Баннердин үстүнө оцинковка тыныкем эле жаптырып коебуз. Жаптырып коелу. Так, жүргүлө. Жүргүлө жигиттер, жерди көрсөтөйүн. Так. Урматтуу болельщиктер.
Bölünüp durulaylı, bizikler addeline, valçıktır addeline. Lüge bu жаққа. Aparat назад. Aparat назад. Aparat назад. Жаллам, доллар жыттанып кетті ғой. Доллар, сом, рубль. Мына жігіттер, мына сілерге үш жерді береміз. Үш жерді соңын қылып тұрып, бүгін тазалатып берем. Жашынаға қылып қойасыңар. Тоқы уақытылы қойасыңар. Сілерді көшіреміз кейінше. Көрөз. Мына муниципалитеттің жері, біздің жер, мэрияның жері. Татаға қылып тазалап береміз да, ана бір рет мұны түп қойғыла. Анан алдыны жашылаға қылып өзіңер. Еметіп, шағыл төгіп, еме қылып, жашынаға қылып, стяжка қылып, татынаға қылып, парада қылып қойсыңар. Мақұл ба? Бұл муниципалитетті қарай? Біздің жер. Ешкім талашпайды. Балансқа неме қылып, болнысы временный болды әлі? Бұл деле уақытылы. Пока ешеп тұрасыңар, сілерге татынаға қылып, мощный қылып, жерде базар қылауыз, именно валютный еме бойынша, анан оша қарай үш қылауыз. Пока прикрывать тұрғылар, Бөлінетті қанша еме? Приблизительно қаншада? Может, 2-3 айдан кейін... Жоқ. Bir жылға берелі, Bir жылға берелі, Bir жылға. Сілерге бірінші тақтап, бүтіріп тұрып, азыр планда бар. Еметеміз. Тияқты местен тақтап тұрып, анан көшіреміз. Пока үш жерде 1 жыл ешкім сілерге тибей. Соның қыл тегіздеп берем, аған қалған ряд қылып, төгімді жашынаға қылып қойғыла. Барда қылып, біреу верх, біреу вниз болып. Bir tipte болды, bir полярик болады. Бардыңар бір, еме азамат. Азамат. Сен ұқты отасың ба? Сен дарыннан келіп чақчақ болғансың ғой деме. О жігіттермен сөйлеш, валютчиктер, единый вид қылғын, түсіндің бе? Монда кіргенде татына қай болсын. Мояққа соғының қылып жазып, обменный бірдеме деп жазасың ба, валюта деп жазасың ба, татына қай қылдағы мейден кіріп. Охранада бош керек та, анча чақчақ алау же үйге кете оқча. Жоқ қалуай, берді. Полный хранение. Банка тапшылық. Банка тапшылық, берді қалуай. Договор негізінде. Все, жігіттер бізді ел күтіп отады. Все, так, этим вопросом займетесь кто? Біз қанша емен? Біз Сіз, а? Сіз. Бұл қанша немеде неме болады? Қанша минут бұяқтан неме көшіреді? Все болды, bir неделя. Оны тазалайбыз да, демек жұма күні уже көше басташыңар керек. Biz ben bütün öyle göçürürsün. Onu тазалап беребиз, уже көчүрө бересиңер. Анан өзүбүз бузуп неме кылып аласыз, бул бар собственность. Жок, өзүңөр бузасыңар, анан кийин бар. Жок. Өзүбүз бузуп неме. Жок, силерге так, муну до конца Жуманын аягына чейин срок берели балдарга. Мы дайым место даяр болушу менен сразу. Жеке, местени бүгүн даярдагын. Түшүндүңбү? Могу саат машина менен таптаза кылып берип, что балдар арпадан чуркап жүрбөсүн. Кара, ишибиз ийгиликтүү болсун. Кулайым Аллахым колдосын. Аллахым. Давай жигиттер, рахмат. Sen akıp çoğup jeri kılıp turdaşım, rekiçe taş çıkıyor. Yol sklon болгон. Sklon болгон, жөнөп турган. Kulağımı toprağı böyle türlüler. Alınsın. Mıycam çekin canlı. Mıycam barınca bir şey. Bu alınsın trotuar için çekesini alıp gidiyoruz ha. Onu görünüyor mu onu? Evet, yolun çıkıp alıp gidiyor. Bu ne olgan ekan? Plugin usta. Hadi kuştu alınsın. Mıycam çekinde alınsın. Hiç kanay mesele yok. Buna. Buna gördün mü kanday çip ketken buna? Yok, bu yakta trotuar yok. Bu yakta erken bakalım. Buna karam o bardaklar. Buna karam o kaldırırsınız sevgiyle gördünüz mü? Yeminler aldık lan böyle. Buna karam. Şunu aldırıp koyulmayız. Hadi işte vatan değişir. Oğulları aldırıp koyulmayız da işte vatan değişir. Buna karasan, meni karaba, muğan karasan, gözün açsan, oturuyor be. Kardeşim, tokoy olup ketmiş. Şimdi özün, kança kişin var? Özün menen. Özüm menen 9. Hadi özün çıkıp tazala. Tak. Yeme. Olmaz. Ömür olamda. Abdülaliş, la kontrol возьмите, bunu özü çıkıp tazalasın. Buna özü çıkıp karan bardak olup kettin lan. Lapası var, çıkıp tazalasın. Şuna musulda kara, muğanı kara. Bu kişi nölle gönderteceksin kara. Yumuşun nölde karama, musulda karama. Şerif üzerinde bu masle var da muhabbette buna oblast. Sen niye lasın naprotiv, sen tazalamaysın bu. Sen tazala, ama tazala, Nurbek. Buna bu kaçsan bu aytdı öyle. Aytkan yok da bu. Aytkan yoksun da. Kana aytsan tazalaydır edi. Daha tazalakla bak.
Gördün mü? Hep klasörleri başlatırlar. Buna kadar заброшенный. Не самый не нужно. Bunu alıp durup yemek hayata жүрөт. Толкон. Gaska, karan Газ. Бул. Bunu mondayını alып oldu. Бул жакта менен сүйлөшүп алдык. Ава. Бизге неме тротуарга чыгып Тротуар. Мына кыз Оштун центри моға астаңылышы өзі жасап қоймақта. Қара мына моға қара. Моғаны қара. Тазалап кетті. Моғаны қара. Соғылып қойшыларды сүрдің машинасына. Ömer Aliyeviç. Moğanın жұмысшылардың қарайлы ответственность. İşte екен нөл екен. İştegендерін барын кетірен болды. Хватит уже. Болтовной занимайтесь. Больше ничем не занимайтесь. Не, маптың жұмысына мен қылшым керек берме. Қарам алқатынаға оңдосын бар. Оңдосын. Ал бұч кіріп кетті тұра. линия меле берген ортасында. Қарап маңа далаштатылайшы наты бұрчым. Мақыл ма? Бұл жерде тротуар жоқ. Ана тротуар немесі. 2 метр тротуар болуш керек пе? Қарағыла. Мына заборды алсын. Орынбек. Амаматович. Бұны алғанда мына дом бар. Үйге алып кетті мұны. Бир жагынан тротуар. Bu yağında açın. Жер залы ушундайда. Барып үйлөргө чакалат. Ya. Үйлөргө чакалат. Onu yok. Bundan da uydu körgüleşi gitti. Can eken uyar demişçe. Git. O zaborda aldırıp o hemen uydu sormayla olsun. Oşanda tura olur. Ama şalt eken kıraçça. Zabor alınsın. O zabor alınsın. Banyağı magazinde. Magazinimiz salamatsız mı? Salmaz baba. Наконец-то, rahmat sizlerce. Var mı? Alam bilemem. Ah bana. Beni basamızlar bilemem. Tak. Zakirova. Bundan alınsın. Tak, mo alınsın. Orunbek. Ana. Tolkun, Karaodası'nın arı. Adamaz. Alınsın. Tak. Mo alınsın. Ha. Alınsın. Naves kalırsın. Tak, tratuar buluttu. Tratuar. Gördün mü? Tratuar. Tratuar evden Tratuar çıkart ha? Мына алғанда үстіден алып кетеді. Все. Қараңыз, шunu siz ответственность. Мыналар алынсын, мына тумбалар. Будь то бетонды. Так, о забор что? Бұны алғанда біз сол бетте бар екен естер сол жаққа шығамыз. Афақты шыққанда қарап екен. О, шығып кетті, қара мына. Ha, Тротуарында тасып қойды. мына қара жарым метр шығып кетті. Алдыртқыла. Бірде кесім тағы қара жарым метр көсілі екен еді. Еме тоғып көз алған дуағында шимпен келмегіледі. Так, о, алынсын, Толкон, Орынбек. О, заболы алынсын, ә? Баштан түшүрүү эле эсиме алып кетти. Мына көрдің мұны түскен ана. Қара қайсы метр жүріп алды. Қараңдарыңыз қалмасын. Алынсын. Mo alınsın. Tegiz gelsin. Bir linye mi? Tamam o baktarda alır desin. Bana sordun mu? Mo alınsın. Tamam kanday sorun bulsa. Yüzeyli olsa güzel diyor. Onlardan alınsın. Arkasını köşürüp alsın. Onlardan alınsın. Onlardan alınsın. Yemişi 1 metre mi şu kusağı otoyordun. Kişim vermeyi vallahi. Ha? Ulan mor alırsın da. Ulan kırarsın var. Su vermeyeceğim. Evet. Nazar ama içeri ilgi olsun. Taraftar bulaştırılacak. Bunlar ışıkları alınsın. Taraftar bulaştırılacak. Sırgazı taraftar bulaştırılacak. Değil mi?
Buna granit. Bu trottoarın eli nasıl? Bu bizim yer. Ava. Trottoar bu. Tak, onlar da kalınsın. Tak, moda almadı. He? Сол баяғыда құрылған. Evet, bu alınsın. Tetik решетка alınsın. O skameyganı karasan alınsın olurlardı. O agresiyanı alınsın. Trottoar bulur, bu eldin aksa. Eldin yeri. Tak, böyle bir gün toplayla. Tak, bu geldik ya. Ya. Ha, buna. Kara. Onu soluna algıla. Trottoar bulur da. Tak, ayağında yukarı koyuyor. Bunlar da alışıyor. Ha, Ona, millet granitler Mona, zaborda. Başı 5 metre çıkıp dura. Başı düşündünüz ha, linçsine. Monlarda kalırsın. Mona açkandan kim o? Yolda açık koşaklara boğulaydı. Gördün? Tertigin altı durup yol koşak koşak çıkardı oldu yani. İşte düşündün mü? Ар жақта чоң жол бар еді. Aynen. Мамыровға жеңіл. Ova, Mamurov'a жеңіл болады. İçine разгрузка болады. Buna kadar 5-6 metre çıkıştı bu onlar. Türk bir tane belgiledi sroçna. Buna kadar onlar alınır. Buna vinogradnik alsın, tetkini alsın. Açaların köçürsün, trottoar bulur. Koşulur da, modelden başlayıp hepsi soğur koşuyor. Zakansa, tepe şey. Бытна, решетка, виноградник, все, алынсын, тротуар. Так, мол козерок-то алыссын. Навесила виноградники, да? Так, мол бақтарды қиып қойырсын, жерге қалып тұр. Соны ашылар дегенбіз. Моллар алынсын. Моллар алынсын, тротуар bulur, да? Bunlar da var. Bunlar vinogradnik alınsın. Molları alınsın. Bunu kartadan kanallarda getirip bu 2 metre, tamam mı? 2 metre çıkan. Gördün mü? Moda çıkan buna. Gördünüz mü bunu? Moda çıkan. 40 saniye vergili alsın. Selamünaleyküm. Buna alınsın cigitler. Buna gördün mü? Buna hep yatırmış. Buna. Bizde yer adaşır. Buna kara. Alamaz. Şimdi eşimezse kaklataya çakacağım taraftarga barады. Ар bir көчені қараймыз, балдар. Ар bir көчені, ар bir подборына келеміз. Азыр оларды порядок булайлады. Так, очо. Onu da alıp koygular. Onu alsın eme. Abay, moğollar da alıp koyar oğlum. Moğollar kara pırgap kalıp durur. Tamam. Andil alıp koyarız da. Sonra trottoarda güldörce geliriz. Eme, abay. Так, Саламатович, биыл особенно гүлгө көрөк көңүл бөлүшкөн. Бизде гүл арча. Повсюду. Гүлдү көп эккиле. Гүлдү быйыл түмүлө гүлзар болуп кетсин. Ооба, канчалык гүл болсочу, ушунчалык кишинин көңүлү ачылат да гүлдү көргөн сайын. Мына көчөмөн түшүп кетсек ушу чоң 5 керек. Диплом бойынша Абдықадырованы продавать емес. Жолдан чекешіп оғылы. Арсақ сон болды да. Давай. Так, бұғы жарабай қалып тұр, қара. Бұяқа лоток керек, да? Лоток тасы бар. Так, бұға Саламатович. Мынау айтылған тапшырмалар қойылған тапшырмалар. Мен бардығын запоминать етіп, қайтып кечіндеп келіп қарап отам. Қайсы жұмыстар атқарылып айтады, қайсы жұмыстар жоқ. Бұл түсіндіңіз да? Абай түсіндің да? Так, мол комокты алынсын комокты. Бұяқтар не односторонний? Мынаны алғыла. Так. Бұл жақты қандай қылауыз? Бұл жерде өте узкий көчө.
Öte Oğuz gibi. Так, значит, emeteli bu yerdeçe azamat. Bu adam O yerde karagıla, koçun emesinçe. Koçun, ya yeni karagıla kançı olur diye sırınası. Makul mu? Onlar явно çıkan karamla. Bak hepimiz doğru ekan, gördün mü bunu? Koçun emet davuşun çoğun kılıp, kenen kılıp sarona kılıp koylu yoldu ço. ötkende sana giyim basar dediniz. Ha, Skoreling. yok basağız. Hemçe isten öyle çıktın bu çocuğun. Hey, düşündün mü? Tetin sordu gördün mü? Buna tuval buna ki. Karam buna. Buna kança çıktı. Buna. O bu gene var mı? Karam, akıllı ölmüyor işte. Buna karam taş. 3 metre çıktı sordu. Karam. Bu anda al kurup, latoktu yıldırıp, dostlar onu kılıp koyuyoruz. Ova, dostlar onu yok kılıp koydum. Akıl mı? Tratuarda bir yacağına arayla. Ya. Tratuarda bir yacağına. O, tatuağın bir yağına arala. Moğollar yağına çıkkanda, karaç köşegüle çıkıp üstüme salып aldı. Buna teyirtigi büyüdü, tuva gördün mü? Mına büyüdü. Oy, granitsa, Moğol'u algılar, aşalarda çe. Moğol kazirokta algılar. Tak, buna ki, gördün mü? Bu, buna. Zakonumda kara yolda hazır latoklu bir kaçıldırıp durup dağı bir palasa koysak olur. Da gördün mü? Buna ki, buna granitsa. Zakon ne olur? Buna. Onu ağırla, o baktar ağırla. Buna gördün mü? Buna çift etken. Ha. Tak, buna. Çekili sular granitsa da. Bravo. Burası. Buna ki, bir hemen koyuyoruz. O baktal koyuyor, eski bir jet paltı, can baktar tigeriz. O da aşıp gettir. Kıra orada çıkmasın, kıra. Onu al ulan. Burçuna kal. Da burç alın sen. Tak, azamat trek işte verinizer. Evet. Buna mucizelerin vardır. Buna kıra. Kaç yer kenedeki mucizeler. Buna gördünler buna, krasneliğine buna. Stut. Mon duvalda algılar. Buna kıra. Buna. Gördün mü? Tatuara vurulgan. Buna kıra tuvar. Kızılsızlık buna. Kıra 3 metre tatuar oturur. Ellerge yürügünün yanında kıra. Eller yol bilen kettiler. Kıra çay. O moza vurdu. Belli. Moğosu вообще uyat yol güne. Kıra çay. Yolun üstüne kurup duruyor. Şu yerde arık ayı var. Şu yerde latoktan aşık ediyor. Giyinine vurulgan. O muana emetkiler. Tak Orunbek. Tak. Kaça metre çıkıyor. Kaçtı 4 metre yıltırma oça. Tak moğollarda ya. Sol etti abi. Ha sobette kararla. Tak kaçtı buna bu. Kança yıltır ya. Akrazeni önce çekiyorsun da çok. Hemçe esnafı. Altında vardı aldı. Ha. Lib o buna granitsa. Bu zabor vurup aldı. O buna granitsa. Gördün mü? Buna hoca geçen alırsın. Düşündün mü? Bu şu yer buna eski granitsa. O yeldin akısı. Buna. 1, 2, 3 metre. Gördün mü? Kras tratuar. Tratuar iyi hazırlanıyor. Bunlar mı? Ha, bu da gösterici. Abay. Bu onu al lokabına. Kaçak kaldı, gidip kaldı. Bu alıp tediyaklardık içine al karan tokoy bulup gitti. Buna kadar. Onlar içine bu tarz sonra bu açılar, dereklerin açılar değil katlar. Naklar da al koysan böyle. Kırak. Naklar sor bile. Kırak mı? Arçalar kalsın. Tamam mı? Kırak. Tadı kara bekliler. Bu yıl особенно жігіттер, особенно bu yıl gülmeden көшет көкөңіз өшіміз керек. Так, bu алынсын. Бой болса да көшеді, Мына прокрасьте мынакей. Так, еме, дастан, телефон. Мына қара, мына тамоқты алма, қара. Вообще, уя лөлінің цыгандардың немесінде болып қалыпты. Қара, lölünü buna algılar. Onu bana almışsın. Onu çıkın kaçma alsın. Bırak. Sesi geçiyor. Gördün mü? Bırak işte.
Buna granitsa. Все, мол, бүт бana bugün alıp, tak. Sen, tak. Siz, толқынқана. Экома, төртөңі, маған лично доложите. Sen bir koydun buna, қараса. Тәсімлі көшіне шекер. Теп-тегі сылтырықсаның бұл бақтырып қоя. Так, bu alınsın. Buna kadar tepkili sonra gel. Gördün mü? O жаңы стройка оқшат қой. Алынат. Buna. Tak, bunu aldılar. Tak, толқыны kotarsın buna. Bunu alınsın. Gördün mü? Так, bu odağı tepkili. Tak, video çekene kadar sonra. Gördün mü? Aldılar. Bunlar da alınsın. O bari mıyzamsız da durağı. Allah, var da mıyzamsız. Tak. Moğollar var mıyzamsız treyinler. Tak, aldılar, da kansa. Buna moğda çipetkene gördünler mi? Buna bu çipetkene geldi. Тоже aldılar, da kansa. Buna mıyzam çekinde buna. Hemen, jeytler. Buna mıyzam çekinde moğolun hiç kanday razgovor ne может быть. Ну, тут hiç kanday tiyişmekler. Bu çıktı bu aldılar. Muhtemelen tekrar geçirdi. Bu salataya kaptalı alınsın. Bakın bu. Köşene kenarında koyuyoruz. Moğollar kadar büt çıkıyor. Hadi büyüdük sonra da. Bravo. Buna. Moğol buştan çıkıp gitti. Moğollar var çıkıp gitti. Ne kadar moğollar var çıkıp gitti. Buna gördünler mi? Birlikte. Buna üstüne durar, duvar. Gördünler mi? Usul demeni gözünün ceri. Narca gözünün ceri. Hiç kanday bizde narikane yok. Buna buraya çıktı buna. Eldin akısı, koçan akısı, tatu ağılavuz. O ayağı, o tetik storadan başlayalım bunda. Bırak ya. O ayaktan başlayalım. Bizim öyle ya. Zaten sekret tazılaysın. Her bir köçönü, her bir teve uluktu, her padvoruna kireriz. Barın paraya kılavuz, balda. Bular özleri için öyle, bular özleri razı olacak. Aydat, azamat, tepçe. Şimdi elin yaşı şartın parası gerek de. Alacağım tek yakata tekizdesinler, canacaka tekizdesinler. Düşündün mü bana? Tak, orun değil, tolkun. Hemen. Başı düşündünüz ha? Düşündüm. Bizde Шпаграта. bizde yeter, vakit bol kaldı. Kakraz. Burada kalırsa işlerimiz yaxşı, жылыш бар. Бар көчелер тазалана başladı. Hazır bizde bir moment, bizde en главный көчөчү bu yer eкен da. Ketege Aravans, көченин Кооператива. Жоқ, анда кооператив. Навай. Вот Навайден başlап, эки бет до конца един облик болуш керек. Един облик болуш керек. Ана мыналарды ескилер да булар бардыгы. Облик. Ооба. Тетилер өткөн айтылган, а? Ооба. Ушул жер пока аткарылбай экен. Азамат Her bir tapşırma men ayıram. Keçinde sizler кетесиңер го, мен акыры машина минип алып бүт көчөлөрдү айланып атам карап. Кайсы жумуш аткарылды, кайсы жумуш аткарылган жок. Бардыгын подворно по переулкам буду ходить. Бардын карайбыз, порядок наводить этебиз. Түшүнүңөрбү? Маптар жакшы деп айтасыңар. Маптар булардын жумушу 0 да, почти 0. Жумуштуулар эч жумуш жасабайт экен. Просто мамлекеттин акча айтып алат экенсиңер, жейт экенсиңер, бага жумуш кылбайт экен. Бұлардың бары сен ответственность қараймын. Так. Болды жігіттер анда бүгінгі жұмыс бүтті. Жуынып таранып, ертемен саат 8:30 жұмысқа.